सकसित ज्वजलपा लेजेमसी हाक्ना जी नेपाल भाषा पवित्र बाइबल बनेको नीति छिकपिन्था न्हनि वे धनागदो वंगु इले जे छिकपिन्था हिटो विदेश सफु पाखे बना न्यंकागु ख आना थौना जे छिकपिन्था वे सफु पाखे न्यन के वंगु इले जे छिकपिन्था हिटो विदेश अध्यायगु एक निसे एक अध्याय एक पढ्ने से कोचाको बना न्यंकी धुन आहाना थौ दुई अध्याय बना न्यंकीको लागि जे छिकपिन्था न्हनि वे धनागदो जिरा विश्वास दो छिकपिन्सा थ नेपाल भाषा पवित्र बाइबल जी बनुगु न्याना आशिष के आदि आज थौ छिकपिन्था न्हने 4 अध्याय बनते नगदो बुद्धि तस्का तढ शीर्षक ब्यातगदो एक पद हे जिका थ भौय खन्य थुकी ध्यान बियो अले लिग्याका जे छिमिता भिंगु ख सेने उके जिगु खया त रोमंके मते जिम मचबले जिमी माबो याक क्या ख जिमी माबो न जिता थते ढका सेना दिला जी दयागु ख लुमंकाती गबले लोमंके मते जी दया थे या छन्ता जीवन दै बुद्धि देकी लिग्या देकी जिगो खयाता लोमिंकी मते बुद्धियाता टोट मते वो छंगु रछेयै ठोयाता एकल थासा ठो छन्ता बिचायै दक्षवे तडंगु दयागु बुद्धि ख उकी ठोयाता लानाका छंके दुगु फुक्क पामासा लिग्या देकी बुद्धियाता चोछासा छन्ता न चोछाई वयाता घेपु वन छन्ता इज्जत बि वन छंगु छया श्रीपेज जुयाबी एकको सुभा जेठौ हिटोबदेश 4 अध्यायगु 1 निसे 9 पद तक बनेको जुल थन भ्याटगु खयाटा छिसचका बालका लुमिंकेनो यपि सकले दजगिजा तरकेपि हनिबपि पास्टर अगुवाता अले हनिबपि प्रभुया जनपिन्ता हाकनसका इनापियाना चना थौ नेपाल भाषा जी पवित्र बाइबल पाखे छुछको जा छिकपिन्ता ढात्या होया चनगदो परमेश्वरी वचने च्याटगु खयाटा छिसा ध्यान बिमा छाडासा बौम कायता धागो खयाटा थन लुमका दिसा हे जिका थ बौय खन्य ठुकी ध्यान बियो अले लिगाका जे छिमता भिंगु खसेने तगा बौम चाहिँ क्यामेस्ता धागो खन्छिस लुमंकेफु हना बौमन धागो जिगु खयाटा लुमंके मते गुलिन जे क्याम ह्यापी दो छिकपिन्सा यदि थ मा अबुयागु ख लोमंक लासा सके दुखसिफु एजुगनीति मा बौय खयाटा झिस ज्ञा कठ कया बुद्धि कठ कया थग जीवने छला हुन्क्यु यामा थन बचने न वे खचुया तगदु हे जिका थ बौय खन्य थ मा बौय खन्य लिगाका अले छिमता भिंगु ख छुस्यौ ख उकिया त लोमंके मते मचबले मा बोबिस छु खस्यौ ख उकिया त ध्यान बियो थठिया मते अठिया मते थनुवन मते अनुवन मते थोन्ने मुजु वन्ने मुजु थिथि कथा स्यंगु जुइफु मचबले एजुग नीति व खयाता क्यापिन्छ म्यापिन्छ लोमंकी मजिला अले यदि छ उके या त लो मोमंकल लासा छन्दा जीवन दै उके चिरा बालकी ढका थन बचने चुया तगु बुद्धि देकी लिग्या देकी जिगु खयाता लोमंकी मते अले फसयान मन मते बुद्धियाटा टोट मते व छंगु रछेयै ढका धर्मशास्त्र बचने चुया त खयाता छिसा लोमंकी मजियो ठोखयाता छिसा बालके ठिकमा ठुकिया त एकल ढासा छन् त उके बिचायै नै बुद्धि ठया त लानाका घेफनाती
अले उके हे छन् त बालकी छंगु फुक्क प्यामासा धन सम्पत्ति प्यामासा छेबु प्यामासा बुद्धि देखि लिग्या देखि अले बुद्धि यातन छ हनबन चोछा हनबन त्या चोछा अले छन्दन हनबन दैरका थन धर्मशास्त्र च्यातगदु हेजुगु नीति सकले हनुबा पि दासगु जतट के पिता इना पेना छना गुल्न ठ क्या म्यापिन्छ ल्याम ल्यासी पिन्जी गुल्न छि भाजमेज पिन्दु वेकम द इना पेना छना कि छिकपिन्छ न धाठेन ठ युट्युब पाखे गुख भिडियो सोया चना दिगु दासा छिकपिन्दा इना पेना चना गुलिन छिकपिन्छ निना दिगु धया दिगु खया त लुमंका चंगुदु उकिया त छिटा पक्का ज्ञादै अले छिटा न आशिष दत्ते जी मनतुना चना थ माबो यागु ख बालक निना दिस थ अबु ढागु ख बालक निना दिस ज्ञा कया दिस बुद्धि देका दिस अले उखे ठुखे मभि पिन्यु संगत याना दिमते अले परम प्रभु बियादिगु उजया त पुंको पालना दिस वेक्ल बियादिगु सिरपेज याता कया दिस छारासा परमेश्वर बियादिगु सिरपेज जीवनीति तस्क मुवा यको सुबादु थयगु त नेपाल भाषा पवित्र बाइबल थने छिसको चाके जे छिकपिन्छ छौ इना पेना चना गुल्न छिकपिन्छ नेपाल भाषा पाखे परमेश्वरी वचन पाखे ठो युट्युब च्यानल पाखे नेना छुना सोया दिगुदु उके लागि यको सुबादु छौ इना पदु जिगु त छगु नुगु आशा युट्युब च्यानल छिकपिन्छ सब्स्क्राइब इना दिसा घंटी क्लिक याना दिसा लाइक शेयर कमेन्ट याना दिसा अले छुन दस जिता सुचम बिया दिसा छिकपिनु सुचय लागि जिपिया चना यको सुभा बिया चना हाक्नचका इना पेना चना नेपाल भाषा पवित्र बाइबल मा थैगु खसा छिकपिन्छ जिमता स्वाफुते आदिस जिमता स्वाफुतेगु था नेवा इसाई साहित्य केन्द्र थसी खेलिएला जी सदा धया चनगु फोन ल्या 5436 हाक्नचका फोन ल्या 5436 अले छिकपिनु निम्ति मोबाइल नम्बर 9841 22 42 40 9841 22 42 40 यको सुबादु प्रभु छिकपि सक्सिदा आशिष बियादिमा जजलपा जय मसी।